Tšea ke ditaba tša sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Ditlhogo tša tšona ke tše. As a family, we are still shocked. Tsidi had been hospitalized for a short period. And the fighter that she is, we all really truly believed that she would soon be back with us. Mega ditaba e bile le morulaganyi wa ditaba tša dipolotiki go seyalemoya sa 702 le EWN, Tsidi Madia o hlokofetše. Sfiso Mahlangu wa mengwage masomepedi šupa o bone molato wa go kata mokgekolo wa mengwage le kgolo le motse o tee ka ntlenyana ga Groblersdal ka Limpopo o tla gahlola kgweding ya Lwedi. I need to protect my girls at all times. I won't allow them to travel without me. I'm very fussy about the changing rooms. Boxing South Africa e bolela gore lesolo la go tlhabolola papadi ya matswele ya basadi ka go tlhoma mafelo ao a bolokegilego go lotša bokgoni bja bona papading ye. Thobela, nako ya go losolela ditaba ke yona ye. Nna ke Nkgadimeng ke kana, gomme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla, Mpho Teme. Mega ditaba e bile le motšweletši mogolo wa dipolotiki go seyalemoya sa 702 le EWN, Tsidi Madia o hlokofetše. Madia o hlokofetše mesong ya Lehono boekelong moraga bolwetši bja bokopana. Madia o be a bonwa bjalo ka thwadi go tša bogaši ka bohlale le tsebo ya gagwe mererong ya dipolotiki. Molaodi mogolo wa Prime Media Jonathan Proctor o mo hlalošitše bjalo ka mmega ditaba go ikgetha yo a bego a hlompha industri ya bobega ditaba. Moleledi wa lapa Mahlatse Mahlase o re ba lapa ba sa tšhošitšwe le go košwa bohloko ke go tloga ga Madia. Mahlase o tšwetše pele go hlaloša Madia bjalo ka sekgwari, motho yo a bego a rata mošomo wa gagwe le gore o tla gopolwa ke bašomi mmogo ka yena ge le hlaba le ge le dikela. Tsidi was also a dear friend and a sister. I had met Tsidi in the streets of journalism. I worked closely with her, but over time she was also a sister to me. And I know for many people in the media fraternity, Tsidi has touched their lives in many different ways. It is, as a family, we are still shocked. Tsidi had been hospitalized for a short period. And the fighter that she is, we all really truly believed that she would soon be back with us. However, she did pass away this morning. The family is still in shock. We are just coming together to reflect on this moment. But also we just want to say thank you to the love and support, for the love and support that we have received from South Africans since the news have become public. Baetapele ka sephodiseng le batšhireletšo go tšwa dinageng tša go fapafapana kontinenteng ya Afrika ba kopane ka Cape Town kopanong ya bo 27 ya Interpol. Kopano ye ya matšatši a mararo e lebeletše go tla ka maano a go lwantšhana le bosenyi bo bo rulagantšweng, matšhošetše go marangrang a inthanete le go gobišana go sego molaong go go šitišago badudi go ralala le kontinente. Letšatši la mathomo la conference le butšwe ka molaetša o bogale gore melato ya bosenyi bjo bo rulagantšwego bo jela kontinente ya Afrika dibilione tša diranta le gore a go naga yeo e ka lwantšhanago le bosenyi bjo e le noši. Tona ya motšaoswere ya maphodisa Professor Firoz Kachalia o boditše dikemedi conferenceng ye gore go sepetšwa ga mašeleng ka moo go sego molaong go jela kontinente ya Afrika $50 tša magareng ga tše 50 le 60 ka ngwaga. We recognize that transnational organized crime undermines development and corrodes governance. By weakening institutions, fueling corruption, and diverting resources, it impedes our ability to achieve the aspirations of Agenda 2063 of the African Union and the Sustainable Development Goals of the United Nations. Commissioner wa sepodisa sa Afrika Borwa General Fani Masemola o swaetše mabapi le dikatlego tša bona go bala le go senywa ga diokobatši tša go feta diranta tše dimilione tše 420 le ge go le bjalo o re bontši ke bjo bo swanelago ke go dirwa. Just last week we destroyed drugs and confiscated medicine, that is counterfeit medicine, of more than 420 million rand in value.
The illegal mining farms, proliferation and human trafficking remains amongst the urgent priorities that we all need to focus on. Mopresidente wa lekala la sepodisa sa boditšhabatšhaba goba Interpol General Ahmed Nasir Al-Raisi o boditše dikemedi gore ka tšhomišano le sepodisa sa dinaga tše dingwe melelwaneng go ka tliša dipoelo tše kaone. The results are clear. Over the past 12 months, Africa law enforcement has shown the world the strength of the region unity, backed by Interpol support in tackling terrorism, cybercrime, financial fraud, environmental offenses, and serious organized crime. Ge batlhankedi ba phethagatšo ya molao ba go feta 200 go tšwa dinageng tše 56 ba kopane ka Cape Town. Kopano ye e hlathwa bjalo ka yeo ile go ya bona ka Afrika go tša tšhireletšo le nyaga. Go dinageng tšeo badudi ba sa hlomerwego ke bosenyi, tshepo ke ya gore tšhomišano ye e ka kgora ditsela tšeo di bolokegilego go ralla le kontinente ya Afrika. Molaodi mogolo wa merero ya tikologo le mananeo go parara Jack Sikwane o re masepala o tla šoma ka maatla go šogana le mathata a metsi go la Westbury ka Johannesburg. Badudi ba thubile ditsela go fiša dithaere le go fotša maswi ka mogantong wa metsi. Ba bolela gore ke tekano ya beke ba tlhoka metsi. Sometimes they have water, sometimes they don't have water, sometimes they'll get water at night, sometimes during the day they don't have water. But if you get water during at night only, it might mean it's an issue of because people are asleep and then there is no usage of water. That is why at night the pressure goes up in this area, that which is high-lying area, then end up getting water. But during the day, because people are using water, they don't actually experience that particular consistent water supply. Hence, in our view, once we came here last year, if you remember, we promised them certain projects that we are going to be implementing here. So some of them are saying that we have been telling them some stories all the time. We agree with them because they are frustrated. We understand what they are going through. But I was saying to them now that what we are doing is not what we have been promising them. We are implementing these projects. On site, we are working on the pump which has been ordered at Crosby. Overnight, we are going to install it. Maikutlo a beale a godimo le kgono ka Nigel nakong ya ge badudi ba ikgašitše mebileng ba fiša dithaere le go tswalela ditsela tša kgauswi le holo ya setšhaba ka East Rand. Boipiletšo bjo bo bile ba fetoga ntwa kgahlanong le maphodisa fao maloko a setšhaba a bego a foša maphodisa ka maswika gomme bona ba iphetolela ka go thuntša dikolo tša rabara. Boipiletšo bjo bo latela ketelo ya moleledi wa kgoro ya thuto ka Gauteng Steve Mabona yo a ikannego go aga diphaphuši tše diswa le go mpšhafatša tšeo di lego gona. E fela go ya ka leloko la kemedi ya badudi le lekgotlataolo la dikolo Vusi-Ranyao, badudi ba be ba befedišitšwe ke seo ba se hlalošitšego pele ka go se tšeele batswadi hlogong ga Mabona. Liki ya baswa ya ANC sotše kopano ya poledišano ya bosetšhaba yeo e bego e swere pejana kgweding ye pele ka moletlo fela wa go ithabiša wa go gola bagwera ba nyaka gore go lebelelwe merero ya ikonomi le ditaba tša go amana le naga. Mopresidente wa Liki Colin Malatji le mongwaledi kakaretšo Mtuo Xolo Ngudle ba hlalošitše gore dipoledišano tše ge di sa kgwathe merero ya ikonomi ka dina mogola. The Youth League has been making propositions as it relates to the economy right from 2011, and we're not going to say it's new ideas that comes with the 26th National Congress. In 2011, the 24th National Executive Committee, together with the Congress itself, took a decision to formulate 7 cardinal pillars which are driving what we call the generational mission of economic freedom. The 26th National Congress reaffirmed that and expanded that. And we've been saying that the battle now for the South African soil is about transforming this economy to work for our people. Madumega fele re a lotšha re gatela pele ka tšeo di rego monna wa mengwage 27 yo a bonego molato ka go kata mokgekolo wa mengwage 100 le motšo o tee ka ntlenyana ga Groblersdal provinseng ya Limpopo o tla ahlolwa ka la senyane kgweding ya Lewedi kgorotsheko ya Groblersdal.
Sfiso Mahlangu o tlhasetše le go kata mokgekolo yo ka kgwedi ya Mosegamane ngwageng wa go feta. Tshepedišo ya pele ga katlholo ya monna yo ile ya theletšwa le kgono kgorotsheko ya magistrata go la Groblersdal. Le hono re tlile tshekong ya molato wa lesogana leo le ile go latlaiša koko ka tša thobalano ngwagola le go mmetha gomme a mo gobatša. O re ba kwele bohloko le bjale go sa le bohloko. Go potšišo ya letšatši re rile ka morago ga gore kgorotsheko ya Groblersdal e bone molato o Sfiso Mahlangu wa mengwaga e 27 ka go kata mokgekolo wa mengwaga e 101 ngwagole ka Zaaiplaats ka Limpopo. Gomme ra botša gore na o bona go ka dirwa eng go matlafatša polokego ya batšofe kudu dinagamagaeng. Letlakaleng la Facebook, Gabriel Mapia o re batšofe ba dinagamagaeng ba swanetše go dula le batlhokomedi ebile ba ska robatšwa ba le tee ka diphapošing tša borobalelo go efoga dikatawane tšeo di iphepago ka bona. Mosibidu Molepo o re batho ba go swana le bao ba swanetše go dula kgolegong bophelo ka moka. Ge go kgonagala nke ba buša molao wa kgale wa thapo ke senya ke rialo. Keshe yena o re motho yo mongwe le yo mongwe o swanetše go kgonthišiša gore motšofe wa gagwe goba wa moagišane o bolokegile ka go dula a butše mahlo go batho ba mohuta woo ba šoro. Letlakaleng la X Shoki Magapa o re maikutlo ke a lethabo ba swanetše go tseba gore batšofe ke badimo ba rena bao ba phelago ka fao ba hloka tlhompho ye kgolo setšhabeng. Moleledi wa peleng wa ANC Pule Mabe ga mmogo le balatofatšwa mmogo naye ba tshela ba tšweletše pele ga kgorotsheko ya bosenyi ka Palm Ridge ka Laboraro ka ditatofatšo tša bomenetša boradia le go tshela molawana wa mašeleng a setšhaba. Ditatofatšo tšeo di latela morago ga go abela tendara ya diranta tše dimilione tše 27 ka tsela yeo e sego molaong. Khamphane ya Mabe Enviromobi e abetše tendara yeo ngwageng wa 2017 go tliša dithuthuthu tše 3 tša go lla ditlakala ka Ekurhuleni. Molato wo o šutišeditšwe go la 18 kgweding ya Dibokwane ngwageng wa 2026 go ne mmušo nako ya go sekaseka bohlatse bja balatofatšwa molatong o a re lebeleng molato wo le yeo e hlolego e swere dikgorotsheko le kgono. Ka Gauteng moleledi wa ANC wa pele Mpule Mabe le balatofatšwa ka ena ba tshela ba tšweletše pele ga kgorotsheko ya melato ya bosenyi bja kgwebo ya Palm Ridge. Loyiso Mkhwana, Thandeka Mbasa, Matilda Gasela, Abdullah Mohamed Ismail le modirišane wa Mabe go tša kgwebo Tenyiko Mahuntsi ba latofatšwa ka bomenetša go swara mašeleng ka moo go sego molaong le go gata ka taolo ya mašeleng a setšhaba. Melato ye ya mantšhwa le tendera diranta tše dimilione tše 27 yeo e filwe go khamphane ya Mabe ya Enviromobi ka 2017. Khamphane yeo e be e nepile go abela bašomi ba ka Ekurhuleni ba go topela ditlakala dithuthuthu tša mabele a mararo. Your matter is adjourned until the 6th of November. Back to court 9, 8:30 for an application for amendment of bail conditions. Ka Eastern Cape, kgorotsheko kgolo ya Mthatha ka lesukisi ke hlwele itheleditše ka moo molatofatšwa wa mathomo Mzukisi Ndamase a rapile go siko sengina go bolaya tlhatse ya mmušo pele ga dipolao tša batho ba 16 ka lesukisiki. Sengina o be a efa bohlatse bjalo ka tlhatse ya mmušo tshekong ye. O bošitša botša kgorotsheko gore Ndamase yo e lego moagišane wa gagwe ke mogweba ka diokobatši wa pelo ye mpe. Efela Ndamase o latotše bohlatse bja gore o boledišane le tlhatse go rulaganya polao le gore ka ngwaga wa 2021 o ba itukišetša go dira kgopelo ya parola. O bošitša latola ditatofatšo tša gore e be a boledišana le tlhatse go rulaganya polao go gaišita le go gweba ka diokobatši. Moahlodi Richard Brooks o ile a ba tsena bogare le go lemoša tlhatse ya mmušo Siko Sengina gore a ska tšewa ke maikutlo le go gatelela mabarebare nakong ya ge a efa bohlatse. Sengina o tla tšwela pele go fana ka bohlatse go SASSA. Batlhankedi kopanong ya merero ya energy le peeletšo ya mananeo go parara go la Sun City provinceng ya North West ba bolela gore baetapele ba dinaga tša kontinente ya Afrika ba swanetše go lebeledišiša ka go tsenelela tšeo di amanago le kgatelopele ya energy le go netefatša go godiša tšhireletšo ga mmogo le go se hlokomologo dinaga tšeo di itshepilego malahla. Baemedi go tšwa nageng ya Democratic Republic of Congo, Namibia, Zambia, Angola le Afrika Borwa ba kopane matšatšing a mabedi go adimišana dikgopolo mabapi le dikakanyo go lebeletšwe methopo ya energy go matlafatša ikonomi le kgwebišano kontinenteng.
kopano ya maemo a kwa godimo ya go atlhatlha tlhokego ya gore go nne le motlakase o lekaneng ebile o fitlhelelwe ke botlhe go ralla kontinente. 600 million people don't have access to electricity, and almost 1 billion Africans don't have access to clean cooking. So those statistics are very significant for our continent. Baitsanape ba gateletse gape botlhokwa jwa tiriso ya magala mo dipuisanong tsa go fetlha motlakase. As Africans, we are endowed with coal resources. We know how to mine it. We've been doing it for 140 years. Why should we go borrow money from the West when we are sitting on top of beautiful coal resources? The benefit that we have is that we are going into the core energy sector when technology has moved on. So the Mamba itself, the first power plant was built in 2016, so it's quite a modern plant with low emissions, and they're able to capture the carbon emissions. Maiteko a go tlisa mekgwa e farologaneng ya go fetlha motlakase a thusitse gape go tsweletsa motlakase wa nuclear mo kontinenteng. In South Africa in the past, when we built the big coal-fired power stations, these were never 6-month projects. You got to have a 6-year vision, and that starts now. So you have to say, what have you got as options? You got coal, you got oil, you got gas, for example. Now, most of the African countries don't have coal or oil or gas. Sentle Englihihi, SABC News, Sun City. All right, so... Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ge JSE tswalela pijana ka iri ya botlhano. Ranta e fokotše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dishere ka kakaretšo JSE le yona e fase. Theko ya dirafša e fokotše ntle fela le ya oli. Boxing South Africa ere e tee ya dikgatlhego tša bona ke go kaonafatša papadi ya matswele ya basadi gore e be lefelo la polokego go dipapadi tša basadi. McCulland Boxing Promotions ka Johannesburg e laola dipapadi tše 5 tša basadi fao ba bane ba bona e le go dinkgwete. Moetapele wa yona Colleen McCulland ga mmogo le Smash Hadebe yo e le go maemong a pele ba re dipapadi tša basadi di kgona go phethagatša ditoro tša bona. Ke tekano ya meore e senyane bjale ge e sa le bolaodi ba papadi ya matswele McCulland Boxing Management bo sa le bodira ka botsotlhe go goduiša le go tšwetša pele papadi ya basadi ya matswele ka mo Afrika Borwa. Go se bapadi sa dipapadi tša matswele go swana le Bernice Ferreira, Mampudi wa Gauteng lefapheng la gagwe ke fao a ka go šetšana le mošomo wa gagwe ntle le go tshwenyega ka polokego. Molaodi wa papadi ya matswele Colleen McCulland o dula a netefatša gore ditlhologelo tša dibapadi tša gagwe di bewa pele. I need to protect my girls at all times. I won't allow them to travel without me. I'm very fussy about the changing rooms. They shouldn't share changing rooms with the males. Sebapadi seo se sa tšwago mahlalagading Leon Youngson o tšwa lefelong leo le nago le ditlhotlho tše dintšhi ka borwa bja Johannesburg. E fela ka papadi ya matswele o kgona go aga boitshophe ba gagwe le go tlhotlheletša baswa go tšwa tikologong ya gabo. Motlhatli Arafat Koko o re lefelo le la boitšhidullo ke lefelo leo le dibapadi tša matswele di hwetšago thekgo yeo di itlhokago. Now we're trying to create a team environment, so when they do step into the ring, at least, there's a team behind you and there's a team supporting you. Smash Hadebe ke na le tšana lefelong le la boitšhidullo gape ke sebapadi sa bjale sa mosadi sa ngwaga. It'll be a good fight. She's number 2 in Africa. I'm number 1. She's looking for number 1 spot. I'm looking to stay number 1. So it's going to be a great fight. Dibapadi tša basadi di ikgweletše lefelo le polokego papading e gomme bontši bo tla hwetša thušo le tlhahlo go tšona dibapadi tše. Sehlopha sa Kaizer Chiefs se ikemišeditše go tšwela pele ka go fenya nakong ya ge se nkgišetšana makgwafa le dinkgwete tša Betway Premiership. Mamelodi Sundowns le patlano la FNB ka Soweto mathapemeng a lehono. Amakhosi e thomile sehla sa yona gabotse gomme ke se sengwe sa tše pedi tšeo di dirogago pele go fihla ga bjalo. Mothuša mohlahli Cedric Kaze o re ba bile le beke ka moka go itukišetša papadi e fela go thulana le sehlopha sa go swana le Downs ke gona go tla ba laetšago ge ba tseleng ya nnete.
Bagešo di felela moo gopolang gore taba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano fao le ka kgatha go tema gona ba setlhopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya bošupa mo go SABC 2 le lehae go sasa go latela kakanyo ya maemo a boso go šogofetše Shalala. Mogedi wa SABC 2 ke rata wa amogela le go dumediša bošegombo a re lebeleng tša maemaboso re lebelela gona godimo go la Northern Cape go bona go na le dikgonagalo tša dipula ka diperesente tše 60 dikarolong tše dingwe tša naga go tla be go pipile maru re tšwela pele jalo le tšona ga re lebelela jalo go la go sasa gona go la Eastern Cape gona go tsebega go bonagala le gona go tla be go ntše go ne le dipula ka diperesente tše 60 dikarolong tše dingwe tša naga go tla be go ntše go pupile mogodi a ke re tlhokomeleng ge re kganna mo dikarolong tše di tša naga re tšwela pele jalo sasa re lebelela jalo le gona bošegong mo re lebelela go santšane go na le pula e maatla ya maatla ka dibe gona godimo go la Eppington a ke re tlhokomele re le karolong e ya naga go la Northern Cape lebelela jalo dikarolong tše dintša naga le gona go theogela gona go la Eppington go bonagala go tla be go ntše go ene le phišo e maatla e tla be le gona a ke re tlhokomeleng re se ke be ra hlola mello e sa nyakege re tšwela pele jalo le tšona go se la go sasa ga re lebelela jalo go la go sasa province ya rena ya Gauteng lebelela gona Pretoria Bronkhortspruit go tla be go ntše go ena le maru upe go sene kgonagalo tša dipula lebelela go gona go Johannesburg ka tše 26 fere e nageng ka tše 27 province ya Limpopo go sasa re lebelela gona godimo go la Musina Thohoyandou go tla be go fiša ka 31 Tzaneen le gona go tla be go fiša ka 20 Senyane re lebelela gona ga Sekhukhune re lebelela gona le ga Phahla re lebelela gona Mohlaletši le gona Mamone go bonagala le gona go tla bo ntše go fiša Bakersford ka tše 20 Senyane Mpumalanga province godimo Mašhišing 20 seswai go tla be go tšwele letšatši lebelela Malahleng le Secunda ka 27 letšatši le tlebe le ka maru ope go tla be go fiša go provinceng ya rena ya KwaZulu-Natal go la go sasa lebelela wena o le Vryheid Ulundi le Richards Bay go tla be go fiša ka tše 21 Kokstad ka tše 30 re tšwela pele go jwale le tšona Eastern Cape Maletswae go tla be go ntše go na le mosarasarane go ruthetše ka tše 20 nne a re lebelela jwalo gona go tsebega o tla be ntše go ruthetše le gona ka tše 20 go provinceng ya rena ya Western Cape ya re lebelela wena o le Vredendal go tla be go ntše go ruthetše go ne le mosarasarane letšatši le tla be le ka maru lebelela wena o le Cape Town go le seswai provinceng ya Northern Cape go sasa go tla be go na le mosarasarane Kurumane ka tše 25 Upington le gona go ne mosarasarane ka tše 26 go provinceng ya Freestata go la go sasa re lebelela wena o le Bothaville go tla be go fiša go ne le maru Sasolburg le gona go tla bontše go ruthetše mmogo le gona Bloemfontein go tla bontše go ruthetše le Garibdam Northwest re lebeletše gona Mahikeng go tla be go ntše go ruthetše ka tše 20 Senyane Taung le gona go tla be go ntše go na le mosarasarane ka tše 20 seswai mogedi wa SABC 2 ke lebogela nako ye lebeleng ka dimileng yona go tšwa go nna setlogolo sa kganyago ke re ga e be boroko